ni lai hal thong chin na in ku ni lai ha matapi min datle kampalat a covid-19 rai kham si chun an si jam matapi min datle kampalat a covid-19 rai kham si chu January ko lirat a chun an si jang tia kan thei hi ko ngai petla in matapi peng ngandam nang zong nat lai u ting thu ni January ko lesari zanai simlam pali a covid-19 rai kham si hi arak phani January ko lirat jing simlam pukwa in chunram kan thok chang ha ngandam nak le jang lek zong ren ren tu asemi FDA di bentuk zom tal in menung jali rongan si na poile adang dang dam lo rong a chun ok athalo mi zong umtia ta ha tham sa chin January ko lirat zinga si hi matapi arak phani chunram kan thok chalwe matapi peng chung in si chun ding menung zati la soman si nikha chunga chundi an sikaulai hinua mizai bentuk da chun than asate lai ti chu jungle ni an than te lai dia matapi peng ngandam nak zong nat lai doctor thlwin te ngi da ka tham sa chin Minda peng zonga chun chaman si menung da ta chun an si ti chu phiang in thekho asri lo hi thlang lai lai tang hi kal nak ronga chaklei lai tang bentuk in January ko lesria chun kho an silo ha kha than tang ta dim phala metan jang su January ko lesria chun di an si pelowa peng balte chun an si chang le silo kompe kai kho ri na lo Hello, nandam John Hamo. Dahaka Times azautu thalang pe tu nandi lak nan kut kat in tlai na. Dahaka Times a narian tuan nak na dorchil na in hunle adang dang fakten to na du sia chun mamfoi te le na long cleaning te in kanin top jak kho. Chun video in to na du si zonga top jak kho si. Petlai na phone number 09255189192 le 09400972394 na a petlai kho zong zala si. Dahaka Times thong jam cha zong kan re pyak ve tlap khat a zani long asalai atha in lang adu mi cha chun tlap khat a zale som nga asalai I thla khat a chun thong thum in kum khat cha a thong som thum asalai chun khotalai cha a lak na du sia chun thla khat a thong hi zanga in kum khat cha a thong kole thong a long asalai Dahaka Times azautu thajang pe tu nan dilak chunga kanalom Thong ni kum hakha khirfa bu chokhat an chora chokhat tum Thong ni kum hakha khirfa bu chokhat chu covid-19 jot nak ronga an chora chokhat atum dia January ko lirat a kan thei hi ko hipitla in Bethel Baptist Pastor Reverend Dr. Jiu Sangkung ni Thong ni kum kan chora chokhat chu sing thong ni le sing kul le nga si kani timmi hi sing thong ni le sing som thum asi kani timmi a phan lo tu kum chora chokhat kani timmi hi sing thong ni le sing som thum le sing nga asi tu kum khrifa bu ren twen tu ha thon ho chu senior pastor ni tingli le thong som thum pastor dang ni tingli kibostis ni tingni le thong som seri accountant ni tingni le thong som seri mizu siama ni tingni le thong som seri in soipyak an si da ha ka tham sa chin tu kum chora chokhat kani timmi hi sing thong li le sing zaret si ne kum thong hi kum ko chora chokhat kam hu mi sing thong li le sing zaruk le sing khat asi kani timmi na in atlom deu tu kum hi chas council meeting kan to ari lo na in ni kum ning in ren tu na thlo chu pe kan itin senior pastor ni tinga pastor dang ni tingli le thong som nga senior pastor bom tu ni tingli le thong som su le thong nga keyboard tum tu ni ting thum le thong kul le thong nga accountant ni ting thum le thong som thum le thong red cha school sia sia ma ni ting thum le thong kul le thong nga Duran ni ting thum in soe si dia zaon pastor reverend ni zum thang ni da ka tham sa chin Thong ni kum covid-19 jot na ronga hakha khrifa bu chokhat chu an chha chokhat atum na in akai ni khrifa bu zong umbe Revival AG Believer Peniel COTR HTBC IBC na hi chha chokhat akai min si tia kan thei Surrender nak do thu thon ton du sia chin Dahaka Times ni ma foi te le no atlin te internet ta lai taina si Hello, nandam John Hamo. Dahaka Times azautu thalang pe tu nandi lak nan kut kat in tlai na. Dahaka Times a narian tuan nak na dorchil na in hunle adang dang fakten to na du sia chun mamfoi te le na long cleaning te in kanin top jak kho. Chun video in to na du si zonga top jak kho si. Petlai na phone number 09255189192 le 09400972394 na a petlai kho zong zala si. Dahaka Times thong jam cha zong kan re pyak ve tlap khat a zani long asalai
a thla in lang adu mi cha achun tlap khat a zala som nga salai I thla khat a chun thong thum in kum khat cha a thong som thum asalai chun khotalai cha a lakna du sia chun thla khat a thong hi zanga in kum khat cha a thong kula thong a long asalai Dhaka Times azau tu thazang pe tu nen dilak chunga kanalom Chawzani electric mayman unit zala somnga tiang anthum rilai COVID-19 zot na ronga memaram chawzani mezapi mami electric mayman chu unit zala somnga tiang aman lak loading in an rak that mi kha thonghi kum ko lakum kha January na som thum le ni khat tiang anthum rilai tia kan thai Chawzani electric mayman unit zala somnga tiang kha December tha tiang su aman lak loading in an rak ti makha atu tha tiang anthum rilai Unit zala songa tiang an man mi khachu aman laklo an salai kha chung lai amang mi tu kha chu leptar an salai COVID-19 zot nak leo asi cha a chan rikhya mi chung a meiman ape lo mi an tlaiman kan liam tar na lo anin tu a an liam dingzat an liam han lo kan halna ta than tlang electric sung yan ton mi pu liam hungi da ka chama a chem COVID-19 zot na ronga mai unit zala songa tiang liam lo ding mi hi thong hi kum ko lakum kha January na som thum na khat tiang asalai unit zala songa hi tangka in thong lai khat le zanga le songa asi unit zala songa alon achun an mi unit zat in tangka liam tar an salai tia kan thai atu hi COVID-19 ra kham si ngen tam nak sung ya ton tun ha ani chun chama mi za pi chu thong hi kum ko lakum kha February nga in chen ram an thok ve lai tia kan thai tu tanda ka Times la hol thong chimna akan zau tu dot mi nu la paw la na thanan di lang sunga kanilo ilhon sung kasi